соат ба вақти прага расо як аст ва шумо барномаи хабари радиои Озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Шалои Гулхоҷа ҳастам ҳамроҳи шумо азизон ва нахуст мебинем ки имрӯз 27 ноябр атрофи кадом мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. боздошти 3 шаҳрванди Тоҷикистон бо иттиҳоми терроризм дар Русия ба яке аз онҳо то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. тоҷикон дар Арманистон пахтаву тарбуз кориданд. кишоварзони хатлонӣ гуфтанд ҳар ҷои замин аст ҳатман ҳосиле хоҳад дошт. ما بچه‌کان همین سال 1200 گیتار زمین پخته کوردیم. بعد از 3 گیتار با من تربوز داشتم، بعد 2 گیتار خربوزه. набояд корро то фоҷиа расонд. равоншуносон мегӯянд таҳаммули хушунати хонаводагӣ гоҳо паёмадҳои ногувор дорад. то ҳамин маъюб шуданашон тоқат кариштанашон дар кор не ки масалан ҳамин хеб будааст начи ба тоқат каран дар кор будааст гуфте штанашон дар кор не. мақомоти Русия гуфтанд 3 шаҳрванди Тоҷикистонро бо иттиҳоми терроризм ва ҳамкорӣ бо гурӯҳи тундрави давлати исломӣ дар шаҳри Москав ва вилояти Иркутск дастгир карданд. додгоҳи ноҳияи Тагански Москав ду тоҷики боздоштшударо то 20 январи соли оянда ба ҳабс гирифт. дар ин муддат парвандаи Нозим Азимов ва Уктамҷон Раҷабматов ки ба истифодаи интернет бо ҳадафи фаъолиятҳои террористӣ гумонбаранд таҳқиқ мешавад. назари боздоштшудаҳо ва ҳамин тавр наздикони онҳо дар ин бора маълум нест. аз тоҷики дигари дастгиршуда дар вилояти Иркутск ном бурда намешавад. мақомот танҳо гуфтанд ки ӯ 26 сола аст ва ба ҳамкорӣ бо гурӯҳи тундрави давлати исломӣ муттаҳам аст. дар гузашта низ чанд шаҳрванди Тоҷикистон ба чунин иттиҳом боздошт шуда буданд, вале баъдан бегуноҳии баъзе аз онҳо собит шудаву онҳо раҳо гаштанд. даҳо муҳоҷири тоҷик кору зиндагӣ дар Русияро бо пахтапарварӣ дар Арманистон иваз карданд. қарор аст ҳамин моҳ онҳо нахустин ҳосили дастранҷи худро ҷамъоварӣ намоянд. пахтакорони тоҷик шароити худро дар Арманистон ба маротиб беҳтар аз Русия арзёбӣ мекунанд ва кӣ медонад, шояд сафи пахтакорони тоҷик дар ин кишвар аз ҳисоби кишоварзони норозӣ аз нарху шароити пахтапарварӣ дар Тоҷикистон бештар мешавад. Хиромон Бақозода мавзӯъро идома медиҳад. тӯли як соли ахир тоҷикон аз ноҳияи қубодиён таҷрибаи пахтакории худро дар як гӯшаи дури Арманистон озмоиш мекунанд. ҳудуди 25 нафар дар деҳаи Аракси вилояти Армавири Арманистон ки ҳам марз бо Туркия аст, дар моҳи ноябр ҳосили парваришкардаи пахтаи худро бо даст ҷамъоварӣ мекунанд. ما بچه‌کان همین سال 1200 گیتار زمین پخته کوردیم. بعد از 3 گیتار با من تربوز داشتم، بعد 2 گیتار خربوزه. یک گیتار دیگه اشنا او پامیدورتون آوردم، پامیدور بدوشتم. заминҳои кишти пахта ки онҳо кор мекунанд ба як сарватманде бо номи Гагик Царукян рабт доранд. шароити зиндагӣ ва кор барои шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин гӯшаи Арманистон хуб аст ва аз назари вижагиҳои корӣ ҳеҷ тафовуте бо пахтачинӣ дар Тоҷикистон надорад. фарқ ин аст ки ҳар моҳ барои парвариши пахта дар ин ҷо ба ғайр аз ғизо ва ҷойи хоб ба онҳо $450 маош медиҳанд ки дар Тоҷикистон ин маблағро пайдо карда намешавад. ҳамида замини худро ҳамра худ кӯпаса карем об додем ина дорушон додем ина ози меҳнатша мегирем иншоалло асоси вале уликомуна метиҳам. пахтакорони тоҷик бо даъвати ҳамватанон ба Арманистон сафар карда дар он ҷо ҷои кор пайдо карданд. аксари онҳо қаблан дар Русия ҳам кор карданд, аммо бо мушкил ва гарон шудани пардохтҳо ва шароити кор дар Русия Арманистонро барои кор интихоб карданд. кордиҳанда ҳамаи коргарони тоҷикро дар 2 ҳавлаи калони назди майдони кишт ҷойизист додааст. соли 2018 соҳибкор ва пахтапарвари маҳаллӣ Гагик Хачикян бо таҷрибаи 20 солаи кору зиндагӣ дар Тоҷикистон пахтапарвариро дар Арманистон эҳё кард. Хачикян барои кишту парвариши пахта ба ҷумҳурии коргарони тоҷикро ҷалб кард. вале апрели соли ҷорӣ исми ӯ дар робита бо пардохт нашудани ҳаққи кори як гурӯҳи коргарони тоҷик расонаӣ шуд. гурӯҳи коргарони тоҷик бо шикоят аз пардохт нашудани ҳаққи корашон дар назди ҳукумати Арманистон эътироз карданд. намояндаи расмии Хачикян он замон гуфт ки даъвои коргарон қисман ба ҳақиқат наздик аст. ин даъво баъдан ҳалли худро пайдо кард ва гӯё шарики дигари тиҷоратии Хачикян ҳаққи заҳмати коргарони тоҷикро пардохт намуд.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در این قسمت برنامه از زندگی سابق زن و شوهر برای شما قصه میکنیم که از خشونت همدیگر شکایت دارند. دادگاه حتی هر دوی آنها را در علیحدگی برای لط و کوب یکدیگر جزا داده است. با گذشت سالها حالا نیز بحث زن و شوهر سابق ادامه دارد، زیرا برای تقسیم مالکیت با همدیگر زبان نمی‌یابند. متاسفانه سالهای اخیر صدها خانواده تاجیک همین گونه ماجراها و حتی بدتر از این را دارند که گاه با فاجعه می انجامد. سرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله این موضوع را به بررسی گرفتند. این مرد 4 دفعه اویله‌دار شده است و میگوید هر بار در خانه‌داری ناکام گشته است. در هر بدبختیش زنان سابقش را گناهکار می‌داند. 2003 یکم نویبر اویله اولی ما 3 فرزند دارم. در این خانه خچالو زد بود کسلی وسواس قتی. بعد اومد زن دیگه گرفتم. این 4 زنه. گلنیسا همسری 4 حبیب الله بود. 2 سال پیش با 4 فرزند او هم از این مرد جدا شد. میگوید در برابر فرزندان خود 3 فرزند شوهر از زن سابقش را هم بزرگ کرده است و تمام این سالها زیر شکنجه و خشونت شوهر قرار داشت. اومد که ما را پرسید که سر زمین نرفتین، لباسای شتگی ما را دید در سر تور. گفتم که نه نرفته. تو سنی ما گرم میگردونی نمیمونی، لباسا رو من در درون لای پرتم. گفتم خیموی سرم داشت در روی سمنت مثل یک من وحشیانه زد مدر سر رو مکند خونشار کرد. با رسما جدا شدن از شوهر هم به گفته گلنیسا او از اذیت و خشونت سابق شوهرش خلاص نشد. دادگاه او را در خانه سابق شوهر مسکون کرد و با این مشکلش باز هم پیچیده تر شد. چقدر عذاب داد. آب استفاده برای خانه را محکم کرد. نمیمونه که فرزنداش ایوه استعمال کنم. من میرم خانه همسایه ها آب میارم. دشنو میتیا همسایه ها را که شما همیره مثال آب میتین وای میتین لگندای لباسشوی ما محکم کرد. دروغ ایامش مرحمه لطو کو ببینه که چه خیلی مرا بچه حال کردگی. دروغ میگه. این خودش درخت وقت یکم بار نیست. این زن و شوهر بارها از بالای همدیگر به پلیس شکایت بردند. شوهر سابق این زن با نشان دادن یک سند گفت برای مادر 4 فرزندش از مرکز شهری وحدت خانه خرید. موافقی مرکز رئیس سود مرا گفت که خانه بگیشه مرحمت حجتاشینا. ما پیشنهاد میکنم شما دا ما خانه های نوبنیاد خانهش گرفتم. گفتم یک بچه دارم به نام همین بچه میکنم. رئیس سود گفت که به نام خودش کو. با ادوکات قطعی بردم به نام خودش کردم. قبول نکرد. حالا بحث این اویله در دادگاه ادامه دارد و همسری سابق طلب دارد که مال و ملک برابر و با عدالت تقسیم شود. گلنیسا میگوید که شوهرش 3 حولی دارد که یکی باید پوره به او داده شود. خانه‌ای که ما زندگی کردیم مالکیت مشترکی زن و شوهریمون است. در سال 2008 2009 ما می خانه را از سر نو ساختیم، بنیاد کردیم و سود شهر وحدت پیشنهاد کردم. عریضه ما در مرحله سود شهر وحدت قرار دارد. در 10 ماه سال روان بر ریاست حفظ ترتیبات جمعیتی وزارت کارهای داخلی بیش از 3000 عرض و شکایت وارد شده است که به فرق از سال گذشته 400 حالت بیشتر بوده است. در نشست در دوشنبه در دایره معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولین از افزایش موارد خشونت و زورآوری زنان در اویله ها خبر دادند. 1432 نفر همچون حقوق ویران کردن نسبتشون پرونده ماموری آغاز کرده شده به سود روان کرده شد که سال گذشته 1231 نفر بود، یعنی 201 عدد پروتکل حقوقی معلومگیری زیاد ترتیب داده شده است. مسئله خشونت در اویله برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی میماند. یک پرسش گروه تحلیل و مشورت و سازمان‌های دولتی و بین المللی معلوم کرده است که بیش از 70% مردم زنان در تاجیکستان باور دارند که زن باید به خاطر حفظ اویله خشونت را تحمل کند. مراجعت کردن در کار به جاهای درکاری گفتم و فهماندهی کردن در کار که تو همین معیوب شدنشون طاقت کردنشون در کار نه که مثلا همین خیلی بوده است نه چه به طاقت کردن در کار بوده است گفته شدنشون در کار نه. یک پژوهش سازمان‌های غیر دولتی معین کرده است که در اویله‌های کم بضاعت زنان 2 مرتبه بیشتر از اویله‌های دارا به زورآوری و خشونت گرفتار می‌شوند. تحلیلگران بر این باورند که در 80% حالت‌ها کودکانی که پدرانشان از زورآوری استفاده می‌کنند در آینده همین عمل را در اویله و نسبت به همسر خود تکرار خواهند کرد.
برنامه خبری رو ادامه میدیم. به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسپید که امسال 1 دکبر تجلیل می شود، در تاجیکستان تشخیص رایگان این ویروس راه اندازی شده است. معمولا در فصل تیر صدها هزار شهروندان تاجیکستان از مهاجرت کره روسیه برمیگردند و به تشخیص خون نیاز دارند. زیرا یکی از راههای افزایش شمار مبتلایان به HIV و اسپید روابط بین نظام جنسی مردان در مهاجرت گفته می شود. امردین اولیموف امروز کاری یکی از تشخیصگاه‌های سیار را نظارت کرد. سعادت وطنова ба тоҷирон ва роҳгузарон дар назди бозори саховати пойтахт дар бораи вируси норасоии масъунияти одам ва роҳҳои гузаришу пешгирии он маълумот медиҳад. ӯ корманди маркази ҷумҳуриявии мубориза бар зидди венемео аст. дар он ҷое ки мардум бисёр аст ҷамъ мешавад. барои ҳамин мо дар ҳамин хел ҷоҳо ҷамъ овардем ки на ин ки мо ҳамин фақат гурӯҳи осебпазир хеле ки мегӯем, дар ҳамин ҷойҳо мумкин аст ки инҷо мумкин аст ки мо муҳоҷири меҳнатӣ, он шаҳрванде ҳаст ки мисол алоқаи ҷинсӣ бетартибонанд дорад, он шаҳрванде аст мумкин аст ки нашаманди тазриқӣ ҳасту маводҳои истеъмол кунандаи мухаддир истифода мебаранд. Он шахсе аст ки мумкин аст ки бо дигар роҳҳо мумкин аст ва намедонад ва вазъи саломатии худашро мефаҳмад ва аз ташхис мегузарад. аксари нафароне ки дар ин ҷо аз ташхис мегузаранд ҷавонанд, аммо миёни хоҳишмандон афроди бузургсол ва занон ҳам дида мешаванд. ҳоло аз теъдоди умумии 10,000 нафари сироят ёфта ба виҷ дар тоҷикистон беш аз 30% занон ташкил медиҳанд ки аксарият аз ҷониби шавҳарони нашаманду муҳоҷир ба ин беморӣ гирифтор шудаанд. раҳимшоҳ шоҳсафоев мегӯяд 20 соли ахир дар Русия буд ва бори аввал аст ки аз ташхис мегузарад. ман 20 сол дар Русия будам, мегӯям бо ташхис накардагӣ, ман якум бор омадам, мебинам ки чӣ саломатӣ ман аст, чӣ фаҳмида дар кори одан зиндаим, як фаҳмем ягон чӣ нашавад дошт. طبق маълумотҳои оморӣ соли гузашта дар тоҷикистон 1422 ҳолати нави сирояти вируси норасоии масъунияти бадан ошкор карда шудааст. ба ин тартиб ҳар рӯз дар тоҷикистон то 4 нафар ба ин вирус гирифтор мешуданд. бо паҳн кардани варақаҳо ва суҳбатҳои шифоҳӣ кормандони ин марказ сокинонро аз роҳҳои пешгирии ВИЧ огоҳ мекунанд. با وجود اون که در اکثر کشورها نظارت از بالای گردش مواد مخدر پرزور کرده شده است، قاچاقچیان هم از راه و اصول به اصطلاح زمانوی استفاده میکنند. برای مثال در اسپانیا عالم جنایی توسط کشتی زیریابی مواد مخدر را به این کشور قاچاق میکردند. جزئیات در گزارش کیومرزیاتا. پلیس اسپانیا یک کشتی زیر آبی را با احتمالاً 3.5 تن مواد مخدر باز داشت و به بندر الدن ولایت پونتویدرای این کشور انتقال داد. روز 26 نوامبر مردم زیادی برای تماشای این کشتی زیر آبی جمع شدند. کشتی آخر هفته گذشته در ساحل‌های شمال غرب اسپانیا بازداشت شد. 2 شهروند اکوادور را دستگیر کردند. نفر سوم که هویت آن تا حال اعلام نشده است از جای حادثه فرار کرده است. پلیس میگوید اکیپاژ کوشش کرد که کشتی را با تخمیناً 3.5 تن کوکائین داخل آن غرق کند، ولی ملاحان اسپانیا با تجهیزات مخصوص کشتی را از قعر بحر بیرون کشیده به بندر انتقال دادند. مقامات اسپانیا میگویند اکنون مفتشان کشتی را پررو تفتیش نموده مقرر خواهند کرد که چه مقدار کوکائین در داخل آن جای داده شده و از کدام کشور به اسپانیا وارد گردیده است. و 2 کارمند سابق خدمات گمرک با اتهام قاچاق به زندان محکوم شدند. دادگاه نویای اسماعیل سامونی محمد نوزیموف را به 10 و شامل جان نبوتوف را به 6 سال زندان حکم نمود. این 2 نفر آخر ماه می امسال از سوی کارمندان امنیتی ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات آنها را متهم میکنند که برای گذاشتن یک ماشین با محصولات لباسواری از ازبکستان بدون ثبت رسمی آن به عبور بار مساعدت کردند. با تشکر از یکی شما بینندگان عزیز که تو این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز را چون همیشه در وبسایت رادیوی آزادی بخونید و گزارش‌های جالب را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. همچنین رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های مخصوص خود را دارد که در اونجا نیز خبر و گزارش‌های ما گذاشته میشوند. فراموش نکنید که صبح فردا نخست نویدی بامدادی تقدیم شما میگردد. تا فردا، خدا نگهدار.